beli. Apa ane orang beli ajak raman beli neto bekejang subuh di ngahang tiang. Tiang susing demana ngoyo ini. Tiang lakar mulih jani ketua umah raraman tiange. Nu tiang demana ngaditu cutat dino jani tiang kelmekad yen kene unduk memen beline. Do turut campur ne meme nak ngorto ajak panat meme ne siap untuk Loh Yuni, beli deh pelih tekan ni loh. Cerita yang ni desa anu ada anak tua lu yo ngoyong ajak mantune. Gede mai yo malu paukin meme. Icang me. Ada apa nih mau buat jak gawat asa nih me? Nang mai yo malu deh megak di samping meme ne. Meme sejatinya maklo subodot nutur terken cai de. Tu teh somah cai ne. Ane ado jani. Jag sa tato mo payas dogen gaya ni de. Meli pengango ane bunga-bunga. Si do mencari ngubuhan ento de. Asane singgin nidang tu ngajak hidup di desa de. Me, do je meme ngurus anak ketu-ketu me. Anak bajang-bajang kone urus. To ada ne meme bos terlalu ada ne tu. Bang ye mau payas, meme pidang kaden masih biasa mau payas. Do yin patuh hango, tu ane subuh. Zaman ngilu deken ceri-ceri kejani me. Senu ne icang ngidang liang ye penganggu. Kengken kone peleh ya tu me. Loh Yudi, ni ngahang makejang apa ane satu matua ne teken somah ne i gede. Gede, mirip cai ada nekap mata cai ni. Pidan teh, meme kaden sibu morahang. Dewa nyuam anak lu buka ketu. Pidang kaden cai ngelah tunangan subuh megai, bina antang megarapan. Tadi ne ketu bakatan cai. Tuah yang mula nasib. Nejak pelacuran meme ni dah cai ramo, ngelah bantu buka ke ketu. Meme, gigis-gigis sang raos meme. Lep tiang teken pisagane. Meme nyanan orango bes cerewet. Beno lamis dadi matwo gitu yin me. Tangsing yen dingeh teken nyaman-nyamane. Iyo nak sayang teken raramane jumahne. Nu masih nyidang meriang penganggu me. Sing dadi ngomongane buko gitu. Nyatuang mantu ane boyo-boyo. Lep atine yen dingeh teken pisagane. Kianing jani subuh ngancan tuwo. Doi rago memedeh yen menek tin si darah tu me. Bisang rago ngajak mantu ketu patut ne. Icang buyok boyo jenyin ngajin buko meme gitu. Gede, dewa ratu. Tumen meme manraus buka ketu tekin pianak. Ising ingat-ingatan basangnya. Paling cenik meneting-meting ki. Wanen ji ngomong tekin ramo. Tuah jematan saya ini subuh takapo. Kena guna-guna sini. Subuh kena pelet sini deh. Me, nang adeng-adengan malu mau pindah me. Oling tuni di ngehicang meme ngerausang pelet guno-guno.
Kito pituduh meme teken mantu. Yen sampai tudingnya teken raraman yone kengken ya dadi ne Jag me. siap cede, Sing siap, jado siap kito mengerti meme. mantu ne sing yo megai di pemerintahan. Cuma yo anak subuh megai mengelinguang ti anak. Apa yo patut nih? Tu ada nih subuh megai masih me. Dobas nyenye rago tuo. Awak ngancan tuo penyakit subuh ngancan ngeliunan. Sun buntung ngerawasane kito. Pangyak damai keluarga kengken jok patut nih rago tuo. Pangyak aman pangsing terus-terusan memedih dogen gain memene. Suereh nancan ngerasang ya kurane ngajak matuane ditu dinya hotekene Yuni ngelantas Yuni nelokin apang suun dia miagan jengah basangne. Beli apa ane orang beli ajak keraman beli nito bekejang subodi ngahang tiang susing demana woyo ini tiang lakar mulih jani ketua umah raraman tiange nu tiang demana ngaditu cutak dino jani tiang kalmekan yang kene unduk memen beline. Do turut campur loh, do turut campur. Ne, meme nak ngorto ajak panak meme ne. Siap untuk Loh Yuni, beli deh pelih teken lo. Donyin dinga hangat to munyin memen beli ne. Yo anak subuh ngancan tua, semua ancan ingu. Sing resep teken raos, pelih. Wah benar. Nah beli. Jani iasang dini pianake. Ringwang yo apang kanti kengken jo patut nih. Doboy lo sumanang sayo. Beli nak mulo nutres no teken ilo. Mawit dinone entu luh Yuni jag jengah basang nih. Iyo nyakan pedidino. Ngelaut ngalih sang masih pedidiano. Pangsing setate yo campahino kadenet waro yo bisa megai. Ya diaston yin yo liu nyemak gai. Kewah sakiwalo kenah yo nebin sangat inganan. Mapan sadino-dino matuane setato memedih. Ngomong kangin kau tuh keranane yo jengah sambil ngongering wang pianak nih. Jani ia subeduag ngakan ngangusang. Buin nu lemuh nasine. Ia nengipidan nu ngerob ajak matuane. Iyo nyakan ngangu kompor betak kletek. Jani yo nongos di kubune. Tes panganane luwung sirapne. Sawereh jani yo subo melenan. Ditu yo mekenah-kenah yen olipidan teh buko kene. Meh sing sakit kupinge keto abad neyo dikenah ne. Pangsing campahino sejatine teh iraga yen mulukihnya megai batas di koperasi dipila di kantor anak nu ada kegugu benengelah kebisan sakiwalo wireh iragonung lah pianak cenik tu masih malu iasang apa artinya irago ngelah pipis panaketan pengguno kitu kenehek tu ane sing tawang itu yang daraman. Meme meli upah meli susu Raos anen tua nesesai di ngahangat teken lu Yuni. Do mo krana yo kelangan nih ngah munyin pianak ne. Sing dadi hati yo ngalin panak ne mengalih gai. Sewereh anak cenik no cenik sajan. Meh yen subo saget kelih. Bendurinan titu maro yo lakar mekenah-kenah. Lakar ngalih gai. Cerita yang jani matuane subo ngancan tuo rongkod
bayu ne subon nok. Ayo, kene subong bayungan cantuong. Alo, bates no. Nasi singajan, aduh, mati ya kalengal. Aduh, liya ya kana kena terus singadon ngen yuma. Ay, aduh, mantu ne baru singadon na. Sirah melincah rasanya tu. Dini gadang mencari aduh singidang kijo. Aduh. Di subane yo sakit maro lantas yo meraso kengken sujatine yen diragot puaro ngelah mantu muah pianak tu duga sepidan tu sing kekenah bana teken atuane jani maro yo ngarod ingat teken mantune me nedar nasi ne me icang subungai bubuh busan dedemenan meme ne belek me misi kuah panghengal meme sedar dar me Lo, memang ngencah busan itu lo. Bersihan tunyin lo, lak meme singidang anak dong lo. beli memen beli ne sebuah bangi cang medaran beli jadi asturnya ni pidani ke ketu solah ne tiang nak sing nu sing yang denam beli Suk semua beli lo, subong ngeruang raman beli ne. Lo mulo jab cagar lo,